Ekigwereze ky'enkubetiire abantu batano kibiire omu kyaro kya Kiihe omu gombora ya Narweyo omu disitulikiti ya Kakumiro kandi kibiireho nyamwebazyo shaaha nka 9 z'omwebazyo obwo enjura ebiire neegwa. Abasigazi abaferiireho na Alex Agaba ow'emyaka 28 y'obukuru hamwe na Dennis Bagonza ow'emyaka 22 y'obukuru kandi boona babiri bari abatuura b'ekyaro eki. Abandi babiri abatungire obuhuta bw'amaani ni Vincent Kyomukama hamwe na Bright Nahurra kandi ababirukangiziibwe omu irwariro rya Mase Medical Health Center omu tawuni ya Katikara omu disitulikiti ya Kakumiro okutunga obujanjabi. Annette Katusabe nyina w'omugyenzi Dennis Bagonza agizire ngu abaana abatirwe nkuba babiri bari omu kiyungu beegamye enjura barikwotsya n'ebicoori kandi we kagiire kuhurra yahurra ekintu ky'amaani kyateera ah'eibaati ry'ekiyungu. Ogu nagira ngu kuza kuhika omu kiyungu bwanyuma y'omwana ohonekire hatiine buhuta yaheza kumweta hashangire Dennis hamwe na Alex bafiire kandi abandi babiri baine obuhuta bw'amaani. Enjura yateera omuyaga ngiye kuhura ekintu nikibwatuka haiguru h'eibaati. Abaana bari mu kiyungu habairemu abaana hai bakuhika nk'abana nk'abataano hati bukiteire haibaati n'amaani maingi mboine nk'omuliro nigwaka omu muryango gw'ekiyungu obu gwakire nyumba iraho ndi mu kutendereza Mukama mu muryango tinkumanya hati muto wayo omwasa agukireho niwagumize naija nangamba mama turuka herorole babagonze kibabaire nyumba ininihira ngo abaana bange bali mu baramu kujja kuhikaho mpenteirwe sooka abaana nsangire bafiire abandi bali kubi bali mu irwariro. Then bwengenzere kuziika kyaba kyamba enjura yatandika kugwa yayigama enjura ntakayizire hano ntakakyoiro muka enjura wetandikire kugwa ngiyigamire njirege kubona libanterera esimu mu munyoro kwa kunjiri ni wanterega esimu nangamba olinga nyamugamba ni nkurugwa mukuziika ndi mukuziika then omugambire nkurugwa mukuziika yangamba ati kuna abaana bateirwe enkuba then atuwangambira abaana bateirwe enkuba nyamukaguza baana ki abateirwe enkuba hata utinyahulira kulungi baana ki nyagaruka munyamuterera esimu nyamukaguza baana ki abateirwe enkuba bo ebaterire nka karukunjiri yangamba abaana enkuba ebaterire mu kicumbi. Abebembezi b'ecweke eki nibagira ngu ogubiri guri omurundi gwabo gw'okubanza okutunga ekizibu nk'ekyo mu gomborra yabo. Turaga turabireeba okwe hare kandi tikikabagaho mu igomborra ryanje rine rya Narweyo habwekyo twahurira okushasha kw'amaani munonga habwa family egi hamwe n'abasigazi bagenzi bitu abaturugireho kandi twongere n'okugumya abataka mugume habw'ekikanga bwe kigwireho Ruhanga ni waramanya kandi Ruhanga ni watagaho. Awemu abana bali batano baita abojawe basobora kukweraho abana ababiri batwara mu irwaro bali kubi kandi omwana omwesa ko kamwali mu mezi aho no tukusasira muno kayo cyamani kusasa muno abo kizwe kikira abayikazi bange. Tom Katwesi George chairman w'egombora ya Narweyo nagira ngu nka government baferwa munonga aha kuba basigaza aba bafa babana bateberezwa mu byinjo mbwire bo misho ekikorobero ekikanga bwo kinu omuibohora lya Narweyo obwire bwo bukulembeze bwange hari nyizire mu nike kisokere kandi na abantu abakuru abanda abayikairo mu Narweyo muno kikaire kitali komonika kinu kuba kwije katera abana babiri amburundi gumu kandi bacyali nsinganto aba government bantishabanihiramu ebintu bingi zabadde sawa emukitundu okafunye abalwadde babiri bebalese nga mulimu omulenzi w'emyaka 13 n'omwana omulenzi omuto ow'emyaka 3 nga bakubiddwa enkuba kuba bazze nga balina ebiwundu ng'omubiri balina ebiwundu ku kifuba nga bwe tulaba wano balina ebiwundu ku mukono nga disoriented naye kakati twamumanyirinze kati bali mulungi. Abatura baireko kushasha kw'amaani abo kufa kw'abasigazi aba ababiri bakiri bato munonga shikonga kuna ikano mazima nale bakwemirambe enyamirire ine abana b'emyaka mike munonga twahona nahura nashasha munonga ati naragamba na nyina w'omwana ndamubuuza ndabuuza hamwe omwe mwana omwe nyina tali turabuuza ngo nyina arahe
baragira ngo nyina tali momo twagira ati umutabani we yatagine namba y'esimu ekyo baragamba ngo amasimu ko enkubera gakunda munonga nakikiriza nyina wo mwana ari kutugambira ngo n'amasimu g'abana abo tibari kugareba bakungu bazibezire ni benji kandi netekaniza zo kuzika ziragenda misho police ko zirogwayo kumaze kutunga information ejo nabaterera bakodetika kurunji beja tubira hamwe kiro cyona kandi turagambira shaze turi nabo balikora statement okuruga hari bakama baferwa omubwiro butwandikiramo amakuru aga polisi yanarweyo yaba yahereze kwika umwanyogu ahibutandege bire kandi n'entebe kanisa zo kuzika zaba ziriyo n'izigendo misho gasha kwa Thomas tumwebaze.